diberikan oleh hamba kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan nikmat. Lalu maksiat yang diberikan hamba kepada Allah, Allah akan menukarkannya dengan bala. Berarti taat mengundang nikmat, maksiat mengundang bala. Al-Quran menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Syukur itu bagian daripada taat, maka Allah akan menambahnya. Wala in kafartum, apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, kufur itu bagian daripada maksiat. Inna azabi lasyadid. Kemudian dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menukarkan nikmat yang diberikan kepada kita hamba selama hamba tidak menukarkan keadaannya daripada taat kepada maksiat. Apabila kitanya udip dalam taat, Allah akan neplan nikmat, han netuka-tuka. Tetapi tatkala kita menukar keadaan kita dari taat, kita tukar kepada maksiat, maka nikmat yang Allah berikan akan negandau dengan bala.